मरुओबे पाव बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फुबला मनिंग सुनु सिफाई मनाक के लमजिंग मानबी रिजर्व फॉरेस्ट 𝐂𝐷𝐄𝐻 टेररिस्ट सिंगना ट्रेन सांगना तौदुना अमदे बंकर कया सादुना लंगबन सेमदुना लैख्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसना तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी यामलबा नोंमई मारू बोम अतै खुसु खुलाई सिंग बुलेट प्रूफ बेस खाकी फुरिट चिंगबा पोलम कया फागतख्रे तरामनो ऑक्सरे हौजिक नुंगथलगे नॉर्थ विंडो की पाव अरिबम रेशमाना पिजरे 𝐁𝐴 नार्को टेररिस्ट सिंगना मे अहुमदगी मैतेगी मथक्ता चथरखिबा मी हाटपा मी फारग मंगहनखिबा युम मै थाबा लूट तौबा नुपीगी इकाई खुमनबा मंगहनबगी लान था तरुक फरक्कदौरबा मतमसिदा मरक मरक तमक नोमै काबलगी अदुबु पा काबलक्ट्रे हाइन खनरिङै तालक्सिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनिंग थंगबा सरुक चुराचंपुर डिस्ट्रिक्ट ताइनबा चिंगसांग पारेंगी 𝐂𝐴 अमदे रिजर्व फॉरेस्ट की मनुंग ओइगदबा एरिया सिंगदा 𝐂𝐴 टेररिस्ट सिंगना अंडरग्राउंड बंकर सिंग साधुना लान की थौरंग तौबा अयाम्बा लोइसिनख्रे अखोई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की करेस्पोंडेंट सोमानंदना थारकपा पाव अमगी मतुंग इना ड्रोन कैमरा की मतेंगना येंगबदा 𝐂𝐴 सिंगना तौदुना थमलिबा ट्रेन्स अमदी सारिबा बंकर सिंग अदुगी मनाक्ता सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी मयाम अम खामदुना लेबसु उबा फंगे मतम सांगना चिंखोंग चिंगियादा मैतै अमता चंगबा यादबना 𝐂𝐴 सिंगना करी तौरी हाइबा अमता खंगबा ngamdana लेरक्लिबने अदुबु 𝐂𝐴 सिंगनादी अवांगबदगी मैतै सिंगना तौबा सिंग अयामबदे खंगले उरे हौजिक बंकर मसिंग यामना सारिबा मफम सिंग असे ममांगदा लान कन्ना कापनखिबा मफम ngaktane अमरोमदा लौरोक पंथासिदा नोंमै बोम कापतुना मैतैदा लांदाबदा हालेंगबा लैतबा खुलाई पाइबा 𝐂𝐴 टेररिस्ट सिंगना लानगी बंकर मयाम अमा सादुना अमदे ट्रेन सांगना तौदुना थमलिबा असे लंगजिंग मानबी रिजर्व फॉरेस्ट तनी सुनु सिफाई अमदे फोबला मनिंगदा नुतीगी 𝐍𝐶𝐵 ngangबगी मखोलदी ताबा अदुगा थबक तौबना उमंग ओइबना सिंखादगी लापना उबदी ngamदबा लोइनना चंगदुना येंगदबसु सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना हाई कैनल की मथक्ता मैतै अमत काबा यहंदबा असिना 𝐂𝐴 खुलाई पाइबा सिंगना लैनुंगदा ट्रेन्स तौबा अमदि बंकर साबा असि खंगबा ngamखिदबने हौजिक 𝐂𝐴 नार्को टेररिस्ट सिंगना तौरिबा अरोनबा लालोंग असि लेंगांगना खुदक्ता अकनबा मीटिंग चंगदुना अवांगबा थाक्ता सिक्योरिटी एडवाइजर यावना खनरगा लैनुंगदा तौरिबा टनल सिंग अमदि बंकर सिंग असे अथुबा मतमदा लौथोक हौबा चुंगबनि हाइना मैके कयादगी हाइनरगले ngarang Imphal East District की सगोलमांग पुलिस स्टेशन कोनबा वाकन शांतिपुर अमदे खमेलो की मफम सिंगदा जॉइंट ऑपरेशन चथबदा यामलबा खुसु खुलाई सिंग फारे हाइरे ngarang की ऑपरेशन अदु Imphal East कमांडो अमसुंग सगोलमांग पुलिस स्टेशन की कंबाइंड टीम अमना 2 गोरखा रेजिमेंट का लोइनना Imphal East की एडिशनल SP ऑपरेशन KS हेरोजित सिंह लुचिंगदुना अमदे SP Imphal East डॉक्टर S इबोमचा की मीटिंग मखादा नुमित युंग पुंग 12 दगी हौदुना नुंगथल पुंग 3 फौबा वाकन शांतिपुर अमसुंग खमेलो की मफम सिंगदा ऑपरेशन चथबदा यामलबा खुसु खुलाई सिंह असे फगतपा ngamkhibani हाइरे फगतलबा पोलम सिंह अदुदे AK-47 अमसुंग AK-56 अहुम 51 mm मोर्टार अमा .303 राइफल अहुम कार्बाइन मेचिन गन अहुम 9 mm पिस्तौल अहुम लोकल मेड रिवॉल्वर अमा MP5 अमा 7.62 mm गी SLR नोंमै तरेट लैथोट लॉन्चर अमा सेमदोकलबा UBGL अमा मसाना साजबा रॉकेट लॉन्चर अनि मसाना साजबा राइफल अमा मसाना साजबा नोंमै निपान इंसास राइफल गी काप यारिबा मारू चमापन कुन कोल मैचिन की मरु कुन्निपान 7.62 mm कापथोख्रबा केस निफु मरी हैंड ग्रेनेड हुंपुतरा निपान तुया बोर कार्टूस हुंपुतरा निथोय IST कार्ट यांखै आर्मिंग रिंग निफु 2 इंच मोटा कैप अहुम 3 इंच मोटा बॉम SE अनि 2 इंच मोटा ILL तरुक 2 इंच मोटा स्मोक अमा हैंड ग्रेनेड कुनमरी सेकेंड तारेत पोखाइबा डिटोनेटर कुन्निपान सेकेंड मरी द पोखाइबा डिटोनेटर अनि 2 इंच मोटा बॉम अहुम ट्यूब लॉन्चिंग राइफल ग्रेनेड अहुम डिटोनेटर अहुम 7.62 mm ट्रेसर अनि 7.62 mm बेंडोलियर चाम कुंतरुक .303 राइफल की मरु कुंथ्रा मंगा लोकल मैट पिस्तौल मरु कुन 9 mm पिस्तौल कुंथ्रा निपान 7.62 mm SLR अमा 2 इंच मोटा बॉम निफु मरी ट्यूब लॉन्चिंग हुंपुतरा तरेट AK-47 मैगजीन अहुम RL कंटेनर अमा 9 mm CMG मैगजीन मरी साइड माउंटिंग ब्रैकेट
ama insas rifle magazine taruk SLR magazine taruk .303 rifle magazine ani helmet ahum bulletproof jacket plate taranithoi bulletproof vest taruk walkie talkie set ani black belt ani wakhaki furit ani firecracker mangani haire Child Health Division amadi National Health Mission Manipur na sinduna chahi amagi manungda tangkak ani thokna khaidokuna pangthokpa National Deworming Day gi tharang mase Directorate of Information and Public Relations DIPR da chahi amadagina chahi 18 fawagi manungda leiba angang singde hidak pijaduna hodokre ngasi hodokeba National Deworming Day gi tharam aduda Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan Health and Family Welfare Commissioner Pradeep Kumar Jha Health Services Manipur gi Director Dr. 𝐋𝐢𝐯𝐬 Kumar Mangang amade State Mission Director Dr. Somorjit Ningombamna mathang sitna Chief Guest President amade Guest of Honor oina sarukya Thorom aduga mari leinana Health and Family Welfare Minister Sapam Ranjan na hai chahi amadagina chahi 18 fawagi manungda leiba angang chamagi manungda angang tarade til leibagi leina naba thengnei leina asi thingnaba hotnabada mama mapa singi achoba thodang lei angang singna sanaba matamda chapal tongdana sanaba amadi charam thaklam daida khutsa ningthina hamdoktaba asina leina asi narakpagi achoba lambi ama oihalle ngasi fongliba poster asi Manipur gi 𝐶𝐻𝐿 sinba thungna thoktuna miyamda leina asigi maramda mamuttana khanghanba mathautai hainasu Ranjana phongdokhe SNO amana tawgiba thabak ne and the problems that we face the particular SNO faced duga sigi apaina target thamaga kayam yogi habdo let's start making a dossier duga at the end of that year whether we decided on the financial year or the calendar year though it's a hidugi loisal lakpura debriefing among tawinaraga then we sway back target to the so that next year improvement because subsequently departments whoever comes active department let's start preparing that programs book we will be having a debriefing because debriefing is next year is the mistakes that we make this year planning is Subasna High District Asidasu Ahanba Phase ki oina deworming thoram ase charkiba January thada pangthokre ani suba phase ki oina ngasi degi haudokpani angang singni hidak asi chabada akiba phawganu masi makhoi gi masada tinna chingba leiramba thoklabadi madubu fanaba amadi angang singbu masa mau fana thamba ngamnaba Government of India na akhanana paikhalakpa thorang amani maramasina angang singna tarutana na leinanaba maru oina chaba thakpa toramdaida khus sengna hamdoklaba chabagi hainabi leigidabani haina angang singda pautak pekhe कुछ अमोटपा दगी के कुम चारो दगी इसा मनुंग द चंगिबा करिगुम तिन लेरमगदी मदुगी तिन दो मांगहन नबगी दमक्ता गवर्नमेंट सिलक्पा दम प्रोग्राम नि नेशनल डिवर्मिंग डे अदुना मदु थोकनबा खुद सा सेंगना हमदोपा कोई स्कूल दसु प्रोग्राम नै दाइने कोई हैंड वाश की नोय ट्रेनिंग करोगनी खुद कमाय हामगनी इसम तमना यादेबा Haukiba June Kunmathoida Bisnupur District ki 𝐊𝐔𝐿𝐈 awang laikai amadi kwakta ganakna leiba uku thong amada Mahindra Scorpio manungda bom haplaga pokhai hangiba thaudok mari leinana ngarang MD Slaudin Khan Koba mioi amasu NIA amasung Manipur Police na fare haire MD Slau Khan bu faraba matungda Imphal gi Jurisdictional Court ta puthokuna NIA da numit 8 ni gi remand pikre haire Numit kharani gi mamangda thaudok asig mari leinana kwakta dagi MD Nur Hussein Koba mioi amasu phakrabani bom pokhai bagi thaudok aduga mari leinana haukiba June 18 da Moirang Police Station da FIR ama chankhibani amasung June 19 da Imphal da NIA na amuk nauna case adu register tawkhibani thaudok aduda mioi ahum asok apan nangkhibaga loinana thong amadi manak nakpada leiba yum khara akai atoi nangkhibani
इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की थोंगजू पार्ट 2 द लेबा कक्चिंग ताबम बिराहारी शर्मना महाकी लेखिद्रबा अपोकपा के तोम्बी शर्मा अपोकपी ताथोद अमदी मने मकु ताखेलमम इबोहल अमसुंग तोम्बिनोगी मिंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगबल द लेबा सीनियर सिटीजन्स होम द लेरिबा अहल ओइरबा मियोय कुंतरुक निंगथम थागे खुदुल ओइना ब्लैंकेट अमम खुदुल तमख्रे ngasi थोरम अदुदा के बिराहारी शर्मना महाकी इमुंग मनुंग लोइनना खुदुल पोस्टिंग अदो होम अस्त लेरिबा अहल ओइरबा नुपा मपन अमसुंग नुपी तरा तरेत येंथोकी खुदुल पोड येंथोकपगी थोरमगा मरी लेनना वांगांगबदा बिराहारी ना हाई महाकी लेखिद्रबा अपोकपा अपोकपी अमसुंग मने मकु सिंगी मिंगदा होम अस्त लेरिबा मखोयगिनी हाइबदा कना लेजिद्रबा अहल लमन सिंगदा अंगम बखरादंग मतेंग पांगबनी ngasi ki thoram aduda home asigi official amadi staff sing su saruk yakhe an sing level phone da ani na tagi koi banina intham da yo kwesda I basa am tan kachage na koi khajaba adugi oina lakchabani aduga punamukto mingoina pandargasu hajariba alamasigi marida ai danam tan tujage na tobani matangsa danche taram na taramna lobiraga punamuk lei isle lei bilu punamuksu tosigi tabari tobiba punamuksu penaloina lakchaiba khoisu tungda ngoyai phaba amadi mayam seba tobu phangba atomle khito namjabo ojage Manipur lairiba laumi singna ningtham thagi maru marang sing hanga maru hawai tharak hawai mubi chujakna singbam mahi marong sing thaning ba miyoi singna makhoi gi ming laifam thaning liba mahi marong gi makhal lawbu ki pak chawba akupa marol sing yawba cherol masa masa gi district amade sub divisional agriculture officer da October 13 fobu gi mamang da pisinaba agriculture department gi director 𝐁𝐔𝐊𝐿𝐿 miyam da khangalakle सिंगजबाई मथक थोकसोम लेकाई द लेबा पेटिग्री जूनियर हाई स्कूल की ओजा कक्चिंग ताबम गुणचंद्र शर्मदा मणिपुर चैराप लोइसंग नमना फी पीदुना इकाई खोमनबो उठखिबाबो नुंगाइबो फोंदोकलतुना ngasi स्कूल असिगी ओजा सिंग amni mahiroi sing na taramna okpagi achamba thoram ama स्कूल asida pangthokre thoram adu स्कूल की हेड मिस्ट्रेस माइबम विक्टोरी देवी ना ओजा गुणचंद्र दा लेंगयान अमा पीदुना तारामना ओकपग लोइना इकाई खुमनबा उठखि पनबे याबदि ओजा गुणचंद्र शर्मा असे नहारोल की थौदांगी रेगुलर कलमनिस्ट ओइरंबदा नतना तोंगान तोंगानबा अवार्ड कयासु फंगख्रबने हंदकता RL माइपाकसना जर्नलिस्ट फेलोशिप अवार्ड फंगखिबग लोइना नेशनल बिल्डर अवार्ड बेस्ट BLO अवार्ड अमदे देसामना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पीदुना इकाई खुमनबसु उठख्रबने ngasi ki thoram aduga mari leinana पेटिग्री जूनियर हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस माइबम विक्टोरी देवी ना ओजा गुणचंद्र ना तौरु तौरबो खुदिंगदा माइ पाकपा चौखटपा पीनबिबो ओइसनु हाइना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनी जखे के मेपासना जर्नलिस्ट फेलोशिप अवार्ड अदुगा हान नरांग फंगिदुना अखोई मणिपुर चैराप लोइसंग श्री गोविंद जी टेबल बोर्ड को अदुगी मना पिना मसी अखोई मणिपुर निंखा तम लेबा अमो ओइमी मतमदा अखोई सा फाबदा थौबा लान द थौबा तोंगान तोंगान लम थौबा सिंगाइगा मसी नितोंना मना पिना पाउगी मरक थदना अतेन ब्रे अमतंग लौमिनसे Lengsin Biraksi, JR Institute of Medical Sciences, Hata Telepathy Road, Imphal East, Paramedical Course Sing Tambaki Khudong Java Pizari, Manipur International University ki Makhada, BSc MLT, RIT, OTT, Diploma MLT, OTT, RIT ki course Sing ki admission Hausare, Pizari ba Khudong Java Sing di, Scholarship ki Khudong Java Su Pizari, Lower Income Amadi Orphan Sing ki Akhanaba Khudong Java Sing Su Pizari. तंबा लोरबा मतुंगदा 100% जॉब प्लेसमेंट लेगनी कॉलेज असकी कैंपस मनुंगदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमा लेजरी मपुंग फाना निंगटिना क्लिनिकल ट्रेनिंग तोबकी फैसिलिटी लेरे एक्सपीरियंस लेरबा क्वालिफाइड ओरबा फैकल्टी खकना ताकनी हॉस्टल अमदी लाइब्रेरी की खुदोंग चाबसु पिजरी अकुबा मरोल की दमक मखादा पिजरी बा कांटेक्ट नंबर असदा कॉल तोबिराउ JR Institute of Medical Sciences Hata Telepathy Road Imphal East
years of trusted diagnostic service. Babina Diagnostics. Diabetes ka loina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle. Khong hamba nungai tabasu numit manga nigi manungda fahanba ngamle. Piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle. BP wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle. Umnamak natural oiba anoba hidak makal singna laying jabani. Haksang da sokadaba side effect amata leite. Makatana hidak chabagi mathausu tararoi. Akopa moral gidamak nga simaglangsing biraw Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Break ke matung da taram na okchari makhataba pau pizari. Imphal East ki Andrew ST ki manung channel lairiba angtha khun ki Bright Youth Organization BYO angtha khongnang makhongna haukiba chahi kayadegi mahausa ge akoibagi phibam mu kannaba amade yokhatnabagi pandam ga loinana khun gi akoiba mafam kayada paksan u chara kaya thaduna lakpagi saruk ama oina ngase angtha mamang laikai peru khunau da hauriba chahi kunthra chahi chahum helaba sana khongnangbu ira thaunibagi thoram pangthokre thoram aduga mari lenana BYO gi advisor konthozam budana phongdorakpada ngasi pangthokliba thoram asi maru oina hawgalakliba naha singna uwa thajinduna environment bu yokhatnaba hodnarasi mangtharakliba aing asagi khal asi kanbada myam punamak sarugiyarasi uwa singbu nungsiba tamnasi haiba pandam amaga loinana khun asidage ibudau khongban tombana thabiramba khwaidagi liraba chahi chahum helaba sana khongnang asibusu matam koina tekta kaidana ba haiduna ira thauni bani haina phongdokhe. The Popular Diesel Auto Rickshaw Owners and Drivers Association ngasi Khangabok Higher Secondary School dagi lamlong phobagi lambi asi samjinkhre lambi asi matam sangna dagi lengak amadi mari leinaba authority na yengsin bidabana maram oiraga phibam phataba amadi lambi asida chathok chasin tawriba miyam da khudongcha daba kaya mayokna handuna lakhibani haire. Malemgi oina aing asagi khal kairaktuna ahongba kaya lakpaga mari leinana Manipur da su tha taruk ingba tha taruk saba leiramba ngasidi oitre chahi khudingi September thadagi ingba hauba du chahi sigi oinadi ingkhitre adubo ngasi ngarang di Bisnupur district ta khara ingba haubaga loinana laichil thaba haure lambi da gari thobada light thanduna thaunare ngasi ayukti tidim lambi da ayukta gari thobada laichil kungna thabana maram oiduna apan bakhara oike gari sing folk light thanduna tapna thaunaki lablingai dagi hon khongduna gari thaunaba uke. Bahujana Sahitya Academy National Committee of India na chahi asigi oina tongan tongan ba lamda singthaningai oiba thabak tawriba miyoi singda piba mana singi manung channa art and culture gi lamda thoidok hendokpa thabak tawduna lakhiba Thobal ningombam dagi ningombam tombada lemjinanga oiba lifetime achievement national award 2023 khusinarakle award asi tha asigi tara manga da New Delhi gi Lodi Road Leiba Andhra Association Auditorium the Pangthokiba 4th Suba Bahujana Writers National Conference da Bahujana Sahitya Academy gi National President Nala Radha Krishna Amadi Bahujana Sahitya Academy gi Manipur State President Phanjaupam Lanajit Singh na khusinarakibani. Award asida Sol Citation Amadi Memento Yauri Panbe Yai Mahak Hauzik Waikhomani Girls College Thobal Okram da Music Department gi lecture oina thaupure. Aroi bada maru oiba pau amuhana pizare. Bisnupur district ki Phubala Maning Suru Siphai Mana ke Langjing Manbi Reserve Forest Chinkuki Jo terrorist sina train sangna tawduna amadi bunker kaya saduna langban semduna laikre. Imphal East District Police na tongan mafam singdagi yamlaba nongmai maru bom atei pusu khulai sing bulletproof vest khaki furit ni chingba potlam kaya phagatkre. Hauzikidi matang asida Northeast window ni pizaba Paulo Shinzare makha taba pau gidamak numidang wairam pung 5 gi English News mideng tabiyo.